thlir tu te nilai ni chibai le vekule nimin lama inke result ngai nom tak tak hriat tur a awma Mizoram chunga football inke result te kan ngai thlanga tin UEFA Champions League te po ni zana khel ani boka tin football thuleng te po ngai thla thlir ho na hun in nei le donang o tunrum chu intervillage football tournament atang hen bul tran don taila nimin lama inkhel munom taka inkhel ma sabera aveng local council in nenan changa anking pui chaltlang liliveng chu sikhat fain an ne he inkhela golom chun hilal ompui namte gol khung ania aveng lam hianin round of 16 lunan an mang tangkai zuita anne inkhel danga aveng south an tlathonga aveng south local council team hi anking pui bongkon local council team chon gol khatin an ne he inkhela hen bongkon local council team tan lalrem mona le lalpek hluaten gol an khunga aveng south tana gol chun hi lalnun sanga talia gol khung ani ve bok ti hian bongkon local council hian round of 16 anin pet kai zuita anne inkhel danga lungdai village council le college veng local council te in machona college veng local council in nenan changa he inkhela hian college veng local council tan hun top ma hret minute somriat pakuan na arlal dan moe chun ma an hruaina gol a khunga gol dang lu bel loveng college veng local council lam hian sikhat fain nenan changa round of 16 anin pet kai ve bok inel la te hi voin khan nei chun zom ani le inel la te hi voin khan nei chun zom anne intervillage lam kalsan taila UEFA Champions League lam thlir tournament kan ngai ven lama lut chho donang o nizana UEFA Champions League in khel monam taka English Premier League club Arsenal lamin olsam takin nenan changa ankheng pui Portuguese League champion lai season kalme kapo ma hroi mek tu ni bok Manchester City Soplim Sporting Lisbon chu olsam takin gol khatin an sop inkhel monam taka hianin Sporting Lisbon lam hian gol shot tum som pakuangot mai an neya Gunners lam hian gol shot tum som pathum nei thungin ball position le in pass dikonga Sporting Lisbon an chung nung zoka gol khung konga ero Arsenal an chung nung filor lak thong Estadio Jose Alvalade Stadium a inkhel mu nam taka hian atira train team pahni te anin hlau ton khop maya gol po kan mu ma hle inkhel tanga minute sari naleka Jeran Timbara siam sak a train Brazil forward Gabriel Martinelli chon Arsenal tan ma an hruaina gol aron khunga hemi nu hian gol kan mu bel mai lo thunga minute somni pahni na gol ero kan mu bel ta minute somni pahni na hianin season kalmek in la ranga chetra mai English forward Bukayo Saka chuan Kai Havertz chatan thatakin asiam saka Havertz chen gola lo chantirin sini fain ma an hruaya first half gol dang alu bel don lo ni te point alang zui man bok ma se hun pek bel minute somli parukna Declan Rice siam sak atangin Gabriel chunin an gol thumna aron khung leya first half bika Arsenal an chung nung filor lak anne second half an tran chautin Sporting Lisbon tan Trinkawa siam sak atang Goncalo Ignacio chon an sipur aron su thena Sporting lam an phur thar hle mase an phurna ti top tur hian minute samruk panga na penalty tangin Bukayo Saka chon Arsenal tana an gol lina aron khunga Sporting tan ti thai aumlo ani bera beidong lavin annor zui zel thong annor luatero antor ta thonga minute samriat pahnina Leandro Trossard chuan Arsenal tana an gol nga na aron khung leya gol dang lu bel zui talavin Arsenal lam hian City sob zolim Sporting Lisbon hi olsam takin gol khatin an neya point thum hlot chokin table po khel nga point som nen patsari na anin suan chawa an neta Sporting Lisbon chu an hnoya omin point som an nei ve to bok tuna kan sei zo chia Sporting Lisbon ina an soplim City lampo anin siam thathei meu lova an king pui Dutch club Feyenoord laga sithum fain ma hroizet ma se hun atop chang gol thum ve in pe in anin ne tok Etihad Stadium a inkhela hen City lam hian gol shot tum som pariat an neya Feyenoord lam hian gol shot tum som an nei thunga inkhel pumpui thlera City lam an thazoka amai ro chu point anin sem ta thung anne Etihad Stadium a inkhela hian City lam hian bulan tran thakop maya anor po anor na hle an thora sengin minute somni pakhat na penalty an hlot chuaka
penalty hi Erling Haaland chun goal a chantirin first half a sikhat fain City hian ma an hruaya second half an tran deuh chautin minute somnga na Ike Gundogan chun City tana an goal ni na ron khungin hun tampo aliam ma minute somnga pathum na Matheus Nunes a siam sak a train Erling Haaland chuan Sithum fai ma an hruina goal a ron khung lea match nga chung tlom zone to City lam hi an sak ve ngei don ni te point alang manna ma se Feyenoord lam hian beidong du lovin an nor zui zela minute samsari pangana an sipur ron su then tange nge hin mosa chuan an sipur sud na goal thatakin aron khunga minute somriat pahni na Santiago Jimenez chuan an go minute somriat pahni na Mexican forward Santiago Jimenez chuan an sipur ron su then lein an phur hleya an phur na tibel cha turin hun top ma ret minute somriat pakuana Pixawa siam sak atrain David Hensko chun an sipur aron sud zo tange ngeya City hi be seilo takin Dutchlav Feyenoord lam hian an barak khaya point khat an sual chuak ta an ne he in khela he soita kan khan City hian Sithum fain ma an hruaya ma se an goal thum nei te hi an hum zo lo tin ani chu ti hian City team hi an game khel nong paruka chakni mel mulavin an kalta ti na an ne ti hian table thar bera Manchester City hi khel nga point riat nen som panga na an chukthla anin ne tok pui Feyenoord lampo khel nga point sari nen som ni na anum ve zel bok in khel ngai ven lo mai kan tia German Bundesliga table ma shroimek to Bayern Munich le French League 1 table ma shroimek to Paris Saint-Germain te in matchona Bayern Munich lamin point hum an lo chuaka Paris Saint-Germain hi sikhat fain an ne soita kangin team pahni te hi anin khel tok view turangai kha ania in khel antrana team pahni te in khel po a mu nom hle German club Bayern Munich goal shot tum som pariat an neya Paris Saint-Germain lam heng goal shot tum som pakhat an nei thunga ball position a Bayern lam an chung nung hreta ma se anin khel tok view thung Allianz Arena in khela hianin atira train team pahni te anin nor ton zak zaka golero kan mumai lava first half un top ma hret minute som thum pariat na Bayern Munich team tang Kim Min Jae chon thatakin ma an hruina goal aron khunga first half a goal dang alubel zui talo second half minute som nga parukna Osman Dembele chon second yellow card a hmu wangin no chu ania Paris Saint-Germain lam hian thei top choma se kim lo zok an ni wangin an du angin an nor thatok theilawa goal dang ero alubel zui talawa Bayern Munich lam hian sikhat fain ne nan changa point hum an lo chuak zui bok ti hian table thar bera German club Bayern Munich ke khel nga point ko nen som pakhat na anin suan chawa avan doi zok atang Paris Saint-Germain ero khel nga point li chau la lo chokin somni parukna anom zui zel thong in khel danga Spanish La Liga table ma shroimek to Barcelona point hum an lo chuaka an kheng pui League 1 club Brest chu Sithum fain an ne he in khela hin Barca hin goal shot tum som bakwate me umai an neya League 1 club season liam ta pathum na ni chunga season top khar to Brest lam hian target a shot in khel chung zong in tum khatma an nei lo an ne he in khela hian atira train Barca hian an nor ngar maya an thora po seng tange ngein minute som na leka Robert Lewandowski chon he in khela ma a hruina goal Robert Lewandowski chon he in khela Barcelona ma hruina goal le UEFA Champions League a goal za akhung na ni turin penalty hi a chui luta Barca hian sikhat fain first half ma an hruai second half goal kan hmu bel mai lava ma se minute samruk parukna ero Martina siam sang atrain Dani Olmo chon an goal ni na aron khunga Barcelona hian nor zui zelin hun top ma hret minute som ko pahni na Balde siam sang atrain Robert Lewandowski chon goal aron khung leya UEFA Champions League a goal za pakhat akhung tlin na ani chi bok hemi ba kero goal dang kan hmu bel talawa La Liga champion lai Barca lam hian point hum an lo chuak zui ta an ni ti hian table thar bera Barcelona hi khel nga point som pahni nen pahni na anin suan chawa avan thoi zo tang Brest lam ero khel nga point som nen pakwan na anom zui ve zel bok Italian Serie A club UEFA Champions League in nelakal me ka po mashroimek to Inter Milan point hum an lo chuaka an khingpui an mikol RB Leipzig chu sikhat fain an ne
he in khela in Inter Milan hiang goal shot tum som pahni an nei ya Leipzig lam hiang goal shot tum sari an nei thonga in khel po ain tuk tlang ang reng hle he in khela golom chun hi minute som ni pasari na a RB Leipzig player poimo lukeban an lama atilu pal ani ya Inter Milan in point hum lo chuanan an mang tangkai zuita an ni ti hian table thar bera ne na chang team Inter Milan hi khel nga point som pathum nen achung bera anom chun zom zela avan doi zo tang RB Leipzig lam ero avan doi zo tang RB Leipzig lam ero khel nga point la lo chuak lovin som thum pathum na anom ve zel bok Xabi Alonso in Kolmek Leverkusen lam point hum an lo chuaka season liamta anglo taka season kalmeka be sei phak lutuk lo Leverkusen hian an khingpui Austrian Bundesliga club RB Salzburg chu singa fai ngotin an ne he in khela hen Leverkusen team tan Florian Wirtz goal ni akhonga Alejandro Grimaldo Patrick Schick le Alex Garcia ten goal khat theu an khung boka Xabi Alonso in Kolmek Leverkusen hian point home an lo chuak zuita an ne ti hian table thar bera ne na chang team Leverkusen hi khelnga point som nen pangana anom zui zela avan doi zo tang Red Bull Salzburg lam ero khelnga point hum nen som thumna anom zui ve zel bok UEFA Champions League in late hi zanin hian nei chun zom anile dona zanin dar som pakhat le minute som panga Zarvena Zoveda mola German club Stuttgart an lengnu dona Stamgras mola La Liga club Girona an lengnu don bok zanlai pel dar khat le chan veya English Premier League club Aston Villa mola Italian Serie A club Juventus su an lengnu dona French League 1 club Monaco chuan Portuguese League club Benfica chu lo mi khwal don bokin Dutch champion lai PSV chuan Ukrainian League champion lai Shakhtar Donetsk chu an lo mi khwal don boka Scottish League champion lai Celtic chuan Belgium club Brugge chu lo mi khwal don bokin Dynamo Zagreb chuan German club Borussia Dortmund an mi khwal don boka Bologna mola League 1 club Lille an lengnu don bok heng ho ba ka hen in khel ngai ven hlo ber tura English Premier League table ma shroi mek to Liverpool le Spanish La Liga champion lai Real Madrid te anin machon don bok Liverpool le Real Madrid bi ka hen tunge changzo ka kanrin hlom le an pahni anin khel hi chon engemoni hi awm ve deuh hat thina season kalmeka kaltluang tak pahni in machon tura tunge chak tura kanrin prediction te po kha comment section lama khan nei taila a thaume inke result lam chu kal san taila football thuleng lama lut vele zoi donang o Arsenal in kum sang ni som bakwa li la tang man to taka pang million som sari pahni senga an senglo ma se be se phak lo ema wanga hau tak maya an chho ze tak Nicolas Pepe point tu na ya khan media ten an kom na Arsenal team ina an chho tir chungchanga angai dan an zo na chu asoya Nicolas Pepe chuan soisel tur tam tak auma chu po chu azonin kan zong thin anni som tam tak senga player tha an seng lut ani chuan player man to tak chang goal khung konga a team apui tur ani ya midang ina goal ang khung za aya tam an khung anga ya season khata goal som thum atanga goal som ni vel kan khung zi anga ya midang goal khung tur kan siam sak alangai cheu bok amai ro chu hetiang ti thei chu Lionel Messi le Cristiano Ronaldo te chi kha an ni ya season tina hetiang ti thei tura be sei chi midang ero kan ni lo anni Arsenal point khami chungchang kha an man tok lavin ka hria a kemin senglu turin sum tam tak an senga kalaka be sei an nei sanga chu an tuar ta K-pop pressure min pe a kadu angin ka khel chuak lo ti Nicolas Pepe chuan asoi John Obi Mikel athu soi hi kan pom zong ani ve hlomem le Obi Mikel chuan Brazilian player ro pui tak te kan soi thin te hi English Premier League ka an khel du lova Premier League hi a hlavin an hlau anni Brazil player thatak te an soi thin Ronaldinho Rivaldo Kaká Ronaldo le Neymar te kha han en taula anni ho zinga Premier League khel ngam tu ma anom lova Premier League hi an hlava Premier League ka an kalchon an tlak chiat mai an hlava chuwang chon Brazil player te hen Premier League hi an khel du lo ani tin Obi Mikel chuan asoi hei mai ba ka Obi Mikel chuan soi zui zelin Brazil star te hi English Premier League ka kalta se tuna an hlotin ang hian an hlotin kher ka ring lova Premier League hi chu Khovela League ro pui le khir ber ani ya
chulai hmuna an kal lo chan chu ka soi atang khan in hre thia mang ti hin Obi Mikel chuan a soi City defender Kyle Walker point tu hnaya khan thu thar a ron neia Kevin De Bruyne chu Ronaldo le Messi te huanga ada thu a soi Kyle Walker chun Ronaldo le Messi te hi team tana danglam na thlen thei tu an nia mamo chan na an ni thrin bok chu tiang che chung Kevin De Bruyne po lowata tir thei tu an nia kan team tan atangkai emema thil mak tak tak ati te khatlir le taula Ronaldo le Messi te huanga Kevin De Bruyne hi kan da tlangin karing ti hin Kyle Walker chuan a soi Neymar chungchanga apa po aron tong chuak ve ta tu hnaya ka fapa chungchang hi thom atam khop maya Al Hilal acho san don ne don lo chungchang apo zona kan tok na sa le amai ro chu ka soi thei zong chu kan malam hun tur hi kan la soi thei lova amai ro chu Neymar hi thatakin aron kir le dona team ta na mi tangkai ani ngei don anni hetla phia cho san don le don lo chu ka soi thei lova ma se tu na tang rei lo te a tun ma zong aya thain aron kir don ani tin media ten an kom na Neymar apa chuan a soi team tok lamin atarlan dana Manchester United lampoin antler malam thuam chak an tum na konga Christopher Nkunku chu senglo an tum ngei thu puan anita ama du tu Borussia Dortmund chu makhal an tum ngei thu an soi bok Nkunku hi Enzo Maresca noya khel na mun achang tam lutuk lova ahlim lutuk to lo ne soi te po aum to hemi hi mang tangka in English Premier League club Manchester United le German Bundesliga club Borussia Dortmund te hian inchu antum ta niangai anni Bruno Gomes point du tu anei ro chho khop maya Arsenal le Liverpool tenen soizom ani nuwa ni zan lama khan Manchester City chuan transfer kongka ain hon vele senglu antum thu an sei vele ta Bruno Gomes senglu tur hian tlap ho tu te hna Pep Guardiola po atong chuak to nia soi anni hetiam boro kara hen City ho tu lam te poin classic transfer kongka ain hon vele midfielder thatak an senglu tur thu an soi ve ngal zata Bruno Gomes hi City lama alu mai rin na te po alen pha hle Barcelona lampoin Liverpool a chiang lo mai Mohamed Salah chumi malin rem na nei pui an tum ngei thu an soi chiang ta gol lamin atarlan dana Mohamed Salah hi Liverpool lam hen contract thar an la si mulava hemi wang hian season kalmek atop ruala achu arinom Barcelona lam an lo rive chen boka Barca lama Mohamed Salah hi kan mu mai rin na te po alian ta Florentino Perez po alung oi thei chi lo niangai anni Vinicius Junior chu Ballon d'Or dong ngei turnia a hriat thu aron soi le ta Florentino Perez chuan Ballon d'Or donan Euro hi a tha tin an soi thin na chutiang te na an hmangani chuan Dani Carvajal hian don a phu dei zoka chu aya la phu zo chu Vinicius Junior ani tin Florentino Perez chuan a soya keini ta chuan Vinicius Junior hi Ballon d'Or dong tu ani ya ingtik lai point ani renghang tin Florentino Perez chuan a soi Kevin De Bruyne point borok anei chove zel mai tu hnaya khan media ten an kom na contract har chungchang atlap nen in biak na kan la nei lova tun season chau contract helai hmuna heng kan ei towa tlap ho tu lam ten min ron biak ngei karinga kan indoor lo ani ero chon tun season hi City tana ka khel nung ber ani don na amai ro chu engkim la thleng vek thei ania tlap ho tu tenen kan indorin karinga chutiang ani te chon he tlap hi ka mangaya ma se kan indoor lo ani ero chon ka chu hun te po aronin herveta tin ka chu sanang tin Kevin De Bruyne chuan asoi Spain team kumsang hazako somko paruk chawalo enkol to tu Clement point tu hnaya khan Brazil forward Vinicius Junior chungchanga angai dan aron soi vele ta Clement chon vunrong te hi chu an soi ve mai maya Vinicius Junior hi chu a over ve deuh niin kei chuan ka hria anni athin rimna apai dai theilo lutuk hi thil poi ber chu ania anung changwang hin Ballon d'Or po adong lo nia ka ngai bok Khovela hian footballer thatak tak an lo piang to thin na chung zinga chon Vinicius Junior poi kan chiar tel vereng to in karinga ma se anung chang te hi chu au luk ve deuh anga yin ka hria Valencian en aning khel tuma fans ten hena an borok te kha en taila ati lo tur atina sakhop maya athin rim berbera atanga khatianga lo khanin thatakin omse vunrong wanga chai te po hi atok lutukin karing lo ti hin
Clement chuan Vinicius Junior chungchang hi asoi Mikel Arteta point Manchester United coach Ruben Amorim chungchanga angai dan aron soya Mikel Arteta chon Amorim hi coach ro puitak ania managing career ro puitak ani bok alotlin na te hi hanen taila Sporting Lisbon history chon ani hi achuang kai reng to don na team ta na mi ro pui ani zia po athai lang to ani chutiam bokin Premier League ka tuna aron kal leya helai muna chawna thar aron ma chhon don na midang tan po thil lomom tak anni coach thatak tak helai muna hian anron kal zela chu thil poi mo ber ani ya Premier League ti hlutu aron ni ngai ka ring tin Arteta chuan asoi Liverpool team tana lawin lan to thren Peter Crouch point tu na ya khan Mohamed Salah le Kylian Mbappe chungchanga angai dan asoya zanina aning khel tur chungchanga asoina hemi chungchang hi asoi anni Peter Crouch chuan Liverpool le Real Madrid in matchon tura combine 11 hi hanthlang don taila tlarmalama hian Mohamed Salah a yin Kylian Mbappe ka thlan karinga Salah hi du hlema ila Mbappe a chon ka du lo zoka Mbappe ka da lut anga Salah hi chu ka drop karing tin asoi he mai ba ka Peter Crouch chuan Liverpool team tanal in lan mek Mohamed Salah hi Premier League ka aro puizia kan mutowa Liverpool team tan chon miro pui ani reng towang mase chongrel taka ka ngai to hian Mohamed Salah ai chon Mbappe hi kada chungnung zoka tuna aning khel tura po Mbappe hi a hmunom zok ani ngei ka ring tin asoi zui bok Arsenal lampoin antler lai lam thuam chak an tumna konga Martin Zubimendi chu senglu andu thu an soi vele ta January transfer kongka loin hong tura ama du tu Liverpool le Manchester City chu makhal an tum thu an soi Martin Zubimendi hian du tu anga khop maya tuna English Premier League club kan soi ba ka khan La Liga club Real Madrid points senglu an du thu an lo soi ve towa tun din muna Zubimendi lut na hi pau million somnga ve lai ni tura ngai ani ole hati chin hatun tumatan chon ni mai se clear tu te ka channel min ngai lut sak threin chunga lom thu ka soi tak meu ani hei ka channel reapply hun te po aron thleng ve tre pa kan reapply lotling thei tura te po han ngai taila reapply lotlin thei lo chuanin channel thar te po kan siam le tura te po han be sei ta photila enga po chuni se reapply lotling thei tura in be sei phot mayang o naktuk lam hi karon da theidon lawa Inter-village football tournament lama commentary ka tranangai le tlat maya taksa chawve viau toma sekanti sham shamangai sia in mishia thiamna karon dil tak meu ane chuti rualin Inter-village chawm lo nia te chung karon dal e zel theidona milo ngai chang chho zel don nia like share le subscribe lam kha o